Allin punchay munasqa kuyamasi maynalla kasaygichik waleyachu cosa pacha uhkusi watejmanta tinkunakuna kuska noqanchik ñawirinapaq kunandia Diospaq qillqasqanta kunandia niwanchik si qan uhyayki o ima ruwayki o mikhuyki chayqa tukuy ima ruwanayki tiyan Diospaq glorianpaq nispa hinataq kuska kicharispa kasun kay libro de Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 y 17 nin ahinata manachus yachanchik Diospa templon kasqaykichikta Diospa espiritunwan kasqaykichik qankunapi sichus pipis Diospa templonta urmachin chayqa Diospis chay runata urmachillanqataq imaraykuchus Diospa templonqa santu qankuna chay templo kaykichik nispa Apóstol Pablo kaypi rikuchiwanchik imayna noqanchik kanchik templo Diosninchik tataqta hinataq payqa reclamawanchik Señor Jesucristo porque payqa ruwawarqanchik makisninwan mana chayllachu payqa rantiwarqanchik redimispa yawarninwan porque Jesucristo wañurqa sapa ukninchikpaq mana chayllachu munasqa kuyamasi sapa ukpis wahcha wawas hina kay pachapi karqanchis pero Jesucristo chantapis Diosninchik tata rantiyakapuwarqanchik yawarninwan wawasninta hina chayrayku Señor niwanchik noqaqpata kaykichik templo cuerpoykichik kasan noqaqta nispa hinataq rikuchiwanchik imaynata noqanchik cuidana tiyan kay cuerpota porque Jesucristo templon Jesucristo wasi ukun hina chayman hinataq kawsana tiyan maychus yaykumurqa kawsayninchikman Adán Evawan apayamurqanku pecaduta huchata huchallikuyta chaymanta pacha noqanchispis kawsayninchikta chantapis kay templota mana allintachu cuidanchik Dios wahyakapusuyki piensanaykita sumaqta imatachus uhyasayki imatachus ruwasayki cuerpoykita chantapis imatachus mikusayki tukuy imata ruwana tiyan Diospaq glorianapaq chay yachay kunandiyapaq munasqa kuyamasi k'ayakaman